پرسا بهرمکرنا کرکوک جبلی نێرینên cudayên aliyên Kurdî hezb û kesayetiyên Turkemen jî bi xwe mijûl kiriye û ev dibêjin ew projeya parêzgar ya wan e. Ev daxwaz dikin ew herême qezayên dozxormatû li parêzgeha Salaheddîn û Telefer ji Mûsilê li xwe bigire û di wan navçeyan da rapirsî bi rêve biçe. Çêkirina herêma serbixwe pêwîstî bi yek li ser sê dengên welatiyan heye. Aliyên Turkemen dixwazin çêkirina wê herêmê bêxne rojevê da û bo wê armancê jî du lêjine pêk înane da ku dest bi nivîsîna destûra herêm û peywendîkirin digel hezb û aliyên siyasî yên Kerkûkê bikin. امرو ليرة لكركوك اجتماع معنا ابو لقر كان احزاب تركمانيه لقر اعضاء مجلس محافظه او اجتماع غايتي لقر حسن نائب برلمان او اجتماع غايتي دستوري اقليم كركوك شلون به مناقشه دستوري اقليم كركوك دول لجنه ما عندنا شو لو اجتماعات يك لجنه علاقات دوم لجنه نوسوني دستور Bi nêrîna parlamentareka yekitî projeya parêzgarê Kerkûkê proje nîne belku bîrûke ye û ev jî li ber nebûna projeyên serkirdayetiyên Kurd ji bo Kerkûkê hatiye pêşniyarkirin. خۆی لە ڕاستیە ئەوەی کە ئێستاکە هەیە بێگومان ئێمەش ئەو گلەیمە لە ڕووی گلەیمە لە هەرێمی کوردستانە کە تا ئێستاکە نەیانتوانیوە پرۆژەیەکی یەکگرتووی سەرکەوتوو پڕ بە پێسی کەرکووک و داواکاریەکانی خەڵکی کەرکووک بیان پێشکەشی بکەن و ئەوەشی کە تا ئێستاکە بەڕێز پارێزگاری کەرکووکە پێشکەشی کردووە بیرۆکەیەکە نەک پرۆژە. حتا vê gavê li ser projeya Necmedîn Kerîm bû bi herêmkirina Kerkûkê hikûmeta navendî çi lêdwaneke fermî nedaye û aliyên Kurdî jî wê yekê napejirînin.